Kuvugwa neza kuruta amavuta atanu igiciro cyinshi, kandi umunsi wo gupfamo uruta umunsi wo kuvukana. Turongera kusoma. Kuvugwa neza kuruta amavuta atanu igiciro cyinshi, kandi umunsi wo gupfamo uruta umunsi wo kuvukamo. Amen. Imigani kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi, no gukundwa kuruta izahabu, kuruta ifeza n'izahabu. Yakobo ibice umurongo wa 17. Nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Wendata Jonas arasengera icyaha. Ndugu Jonas ataombea neno hili. Ariko wahagaze utegura amagambo wemeye uravuga uti iby'amagambo yanjye naho yarapfuye azongera abeho. Mwaya magambo hari imbaraga, mwaya magambo hari ubugingo, mwaya magambo abaje bacitse intege batahana imbaraga. Mwaya magambo uwaje wihebye ataha akomeye. Mwaya magambo uwaje kubizinga ataha yahanagura. Yaba twasutse kuri Aroni akamanuka akagera mu bwanwa agatemba akagera hasi yasutse kuri mwene data Asheri. Abafurere bateraniye basukeho, abaririmbyi basukeho, abadiyakoni basukeho, yaba kutabahanuzi yasutseho twese n'izina rya Yesu Kristo. Yemera wambare mwene data utegeke nk'umugabo uvuga mu rugo rwe. Ntitubere fere ahubwo turebe Imana
turicara. Taketi. Dushimira Imana cyane. Namshukuru Mungu sana. Imana iduhaye umwanya. Mungu ambaye ametupa muda huu. Ikaba ikwemereye kwinjira mu bikari byawe. Amekubali tuingie malangoni pako. Imana nihabwe icubahiro. Dushimira Imana ikomeje kudukorera imirimo itangaje. Namshukuru Mungu ambaye ameendelea kutenda maajabu kati yetu. Kuba abarwayi Kuona wagonjwa bakira, wanapona. iyo Mana ikabatugarurira ari bazima. Mungu anawarudisha wakiwa hai. Iyo Mana nihabwe icubahiro. Yakijije mushiki wacu Oliva, Aliyeponya dada Oliva. nihabwe icubahiro. Namugezeho aguwe nabi cyane. Fika kwake akizulumiwa sana. Yari mu bitaro. Alikuwa hospitalini. Alikuwa Yamaze amemaliza wiki. atari icyumweru n'imisi 3 cyangwa 4. Sio wiki, ni kama siku 3 wala 4. Yaraguwe nabi cyane. Alikuwa amezulumiwa mbaya. Umuntu wabyumva. Wewe hawezi kusikia. Ariko abamugezeho Lakini waliomtembelea babonye ko mushiki wacu waliona kama dada ameteswa iyo Mana yamuhagurukije, akaba yamwemereye gutera. Iyo Mana ntihakuyeho. Niyo mpamvu uje usenga, ndio maana wakati utaomba uje usengera bene so, unaombewa ndugu zako, uje usengera bashiki bawe, unaombewa dada zako, ukunze uramusengera, wale unawapenda. nabukunze bene data. Sasa wandugu, nabukunze bene data, kama unapenda wandugu, ugakunda bashiki bawe, unapenda wa dada yako, uje ubasengera, wewe unawaombea, sengera abagenzi, unaombewa sabili, sengera abo muri kumwe. unaombewa wale mnakuwa pamoja. Imana izamuguhembura. Atakupa baraka juu ya hilo. Amen. Amina. Kandi n'ikimana dushakaho, Pia ni kile Mungu anahitaji kwetu. Imana Maana Mungu cyangwa ijambo ry'Imana ritubwira ati nasema eti musabirane, ombeane nyote, musabirane ombeane kugira ngo mukizwe. kusudi mpate kuokolewa. Amen. Amina. Sengera rero abagenzi, Ombewa sabini, ugasengera abarwayi, ombewa wagonjwa, ni byiza cyane. ni vizuri sana. Twongeye kuza mu bikari by'umutwe, Tunafika tena malangoni pa Bwana, tuje mu ihaniro, tunafika mahali pa safishwa, tuje mu ihaniro, tunafika kwenye wanatupa ahantu ho gukarabira. pa kunawia. Rebra namara kuvuga ati Ndugu Branham ambaye anasema eti impamvu duterana buri gihe ni impamvu ki? sababu inayoacha tunakusanyika siku Impamvu zote. tuza ku materaniro ni ukubera iki? Sababu gani tunafika kwenye makusanyiko? Ni ukugira ngo tube beza, Kusudi tupate kusafisha, tuwe sawa, tube beza kurusha, tuwe wazuri, kuko umwana w'Imana ava mu bwiza aja mu bundi bwiza, ava mu bwiza asingira ibyiza. akishika mazuri. Amen. Amina. Nuzabona ukuza imbere z'Imana buri gihe, Ukiona unafika mbele ya Mungu kila wakati, ugataha uko waje, unarudi vile ulikuja, ugakomeza kubana na bwa buzima bwawe busanzwe, na ule uhai wako ubunifu, uzamenye mu bugingo bwawe kwamba katika nafsi yako ko harimo gasoro, mnamo mambo yasiyoendelea, hari n'ikintu kitagendeka neza. kitu ambacho hakiendelee. Nuzabona abagucasha, Ukiona wanakuchemea, bakaguhugura, wanakuonya kwa ajili ya bakakuganiriza, ukabyumvira mu ijambo ry'Imana, umukozi akaza akabivuga, ugataha uko waje, ugakomeza gukora byayo, kutenda yale uzamenye ko Imana yakwanze, kwamba Mungu alikukataa. kuko ari Imana ikunze, Wale ambao Mungu anapenda irabacyaha, anawakemea, kandi yamara kubacyaha ikabaha n'ibihano, inawapa na kuadhibiwa, bakayigarukira. wanairudilia. Iyo bumvise Kama wanasikia barasobanukirwa, wanatafsirika, bamara gusobanukirwa bakagarukira Uwiteka. wanamrudilia Bwana. Amen. Amina. Abo ni Imana ikunze. Kuna watu Mungu anapenda, Naho nuzumva wale ambao mtasikia amagambo maneno ya Mungu y'Imana avugiwe hano, yanasemewa hapa, umva amagambo y'Imana abakozi barakuganirije, kisha nakuongelesha, ukabiyumvamo nawe, najihisi ndani yao, uzamenye ko Imana yakwanze, ujue kwamba Mungu alikukataa. kuko ni ibintu bitatu Maana ni vitu Imana tatu, inyurizamo wale napitisha guhana abana bayo kemea cyangwa kubahugura. wala kuwaonya. Cya mbere ni ijambo ryayo, Ya kwanza ni neno lake,
ijambo neno iyo rivuze wakati linasema twese sote turubarara. tunanyenyekea. Icya kabiri Ya pili ni indoto cyangwa iyerekwa wala maono. na Imana igukunze Kama Mungu anakupenda, yagutumira ijambo ryayo neno lake baguhugure wakuonye, barivuge waliseme, uryumve lisikie, wihane. utubu. na Imana igukunze Kama Mungu anakupenda, wakoze ikibi tenda mabaya, yagutumira indoto tumia ndani ya ndoto ibyo wari urimo ko nibiri ubihane. Cya gatatu na tatu ni igihugu. ni maonyo. Ukabona mwene Saraje Naona ndugu yako anakuya, nakubonye uruhu niliona ukitenda hili kweli. ikosore. Jisahihishe. Iyo wanze izo nzira itatu Au unakataa zile njia tatu, Imana irafana Mungu anakukataa, irakoreka. inakuacha. Ijambo ry'Imana Neno la Mungu riradukosora linatusahihisha, kandi ridukosora yeye twese anatukosoa twese, sote. ntawe riretse, Hakuna ntawe risize, bila kuacha buri umwe wese. kila wa yoyote Ijambo ry'Imana riramukosora. linamkosoa. Amen. Amina. Niyo mpamvu Ndio maana Imana yabashiriyeho abakozi Mungu aliwatilia watumishi kugira ngo baje babazanira rya jambo. kusudi wawaletee lile neno. Niyo Imana yenda kuburira ubwoko Kama Mungu anataka kuarifu taifa, ituma umuhanuzi. natuma nabii. Umuhanuzi akazana ijambo, Nabii analeta neno. ukabona umuhanuzi Unaona nabii ari kubwiriza ijambo anahubiri neno kugira ngo mwihane. kusudi mpate kutubu. Ukabona abakozi b'Imana bari kubwiriza ijambo kugira ngo mukosore. Mpate kusahihisha. Amen. Amina. Mukabona Nowa Unaona Nuhu amaze imyaka 100 abwiriza abantu kugira ngo bakosore. kusudi wapate kusahihisha. Mukabona Yona agiye Ninewe abwiriza abantu kugira ngo bakosore. Ab'Imana ikunze, ab'Imana yatoranyije ibatuma umuntu wo kubabwira ibikwiriye bagakosora. Amen. Niyo mpamvu Imana yadutumiye umuhanuzi kugira ngo dufatanye nayo pamoja naye kuzara ku bwami bw'Imana. kuleta ufalme wa mbinguni. Amen. Amina. Yona yagiye itarushishi Hata Tarsisi azi ko Imana ari nyembabazi, kwamba Mungu itawatesa. kuko uw'Imana ishaka kubabaza Maana Mungu atakutesa. imutumira umuntu. Tumia manadamu. Imana yacu nta n'umwe uzayihohotera, Mungu hakuna mtu ambaye nta n'umwe uzahagarara ati njyewe wandimbuye utambwiye. Oya, Imana iravuga kandi ivugira mu ijambo ryayo. Yona nguwo aho yari akwiriye kubwiriza ibihe, kuhubiri muda, ahabwiriza iminsi itatu. alipahubiri siku tatu bure. Nimutihana murarembutse. utaangamia. Uwo yageze hejuru. Nimutihana murarembutse. Utaangamia. Uwo yagiye Utakwenda inene wahazunguka. na wakapasuka siku tatu. Ariko wowe Lakini wewe ijambo ry'Imana neno la Mungu ukajyana intoki. naanza ni mchezo. Ariko ijambo ry'Imana iyo rivuze, Kama ninasema iyo Imana yaguhaye ijambo Mungu alikupa neno, iba yaguhaye, imekupa ni wewe ufite uburenganzira na uhuru bwo kuryakira cyangwa kuryama. wala kulikataa. Mwabyumvise? Ni wowe ufite uburenganzira bwo kuvuga ati bino ni byiza, iri jambo ni ryiza, ndariconcomera ngirye, cyangwa Wala ukaryama. nalikataa. Imana ibabarira abi Mungu anasamehe wale waninawe, kuko bumvise maana walisikia kandi barasobanukiwe. ndio wanatafsirika. Amen. Amina. Twasomye amagambo Nilisoma maneno meza cyane, mazuri sana, buri umwe wese kila yote alisikia. kuko ijambo ry'Imana icyo gitabo cyera niyo Bibiliya. Biblia Nta muntu n'umwe ukwiriye kugabanya ijambo na rimwe, kuna hata neno moja, ndetse n'umuhanuzi hata nabii mwenyewe ntakwiriye kuryongera cyangwa ngo arigabanye. Uwo ari we wese ntakwiriye kongera cyangwa ngo agabanye. Ahubwo ijambo ry'Imana niyo ndakuka yacu, niyo originati Mungu. Amen. Niyo mpamvu
tutazaci umupredikatere ujafashe iboroshine ngadushomere iboroshine ijambo ry'Imana ni ryo ridahinduka Biblia yeye ni ijambo ry'Imana ridahinduka ryongerwa tiripunguzwa. Amen. Niko byanditswe mu byahishwe uzongeraho n'akantu na kamwe Imana izamwongeraho bya byabo byanditswe nta kimwe gitabo n'uzagabanya akantu na kamwe Imana izavana izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Paulo aravuga ati uzabazanira ibinyuranye n'ibyo mwumvise ibinyuranye n'ibyanditswe yule mtu alaaniwe. Amen. Kuko tugendera ku bibi ijambo ry'Imana niyo mpamvu ikintu cyose kidasa n'ijambo ry'Imana tucyaje kwiri kuba hagati yacu kuko turi abana b'Imana kandi turi abana ba jambo kandi jambo niyo mana yacu. Amen. Twasomye amagambo meza reka tuyaganireho gatoya cyane. Hari kuvugwa ati kuvugwa neza kuruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi. Amen. Kuvugwa neza kuruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi. Amen. Buri mwana w'Imana wari wese yarakwiriye kwisuzuma akamenya ibimuvamo akamenya ibikorwa byakora naba ari byiza naba ari bibi ukamenya aho wirirwa nawe wirirwa mu bikwiriye nawe wirirwa mu bidakwiriye kuko ibyo ukora ibyo uvuga nibyo bizatuma bakuvuga neza. Amen. Kuvugwa neza kuvugwa neza kuruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi. Uyu ni umubwiriza ni umunyabwenge ni mwenye hakili ni Salomo yavuze ati gutunga ubutunzi gutunga abagore benshi gutunga abana benshi ngo biruta amavuta atamye. Oya abo yaravuze ati kuvugwa neza. None wowe bazakuvuga iki? Bazakuvuga ibyo ukora bazakuvuga ibyo uvuga bazakuvuga ibyo wirirwamo nibyo bazakuvuga kuko ibiri muri wowe nibyo bizagaragara inyuma kandi ibiri muri wowe nibyo bizakugaragaza icyo uri cyo. Amen. Kuvugwa neza kuruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi. Iri jambo neno hili nagira ngo nawe ubwawe uritekereze uliwazie kuvugwa neza kusema vizuri biruta amadolari inashinda madola. Kuvugwa neza kusema vizuri kuvugwa neza kusema vizuri biruta abana inashinda watoto. Kuvugwa neza kusema vizuri biruta ibyo dutunze byose. Inashinda mali zetu. Ni kumubwiriza avuze niko Salomo avuze uko yari umunyabwenge yarazi kugenzura akamenya ibikwiriye akamenya n'ibidakwiriye. Nicyo kintu kimwe yasabye imbere z'Imana abwira Imana ati Imana nta kintu ngusabye ubwe ubwenge. Yarazi kugenzura ibikwiriye. Amen. Ngo biruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi kandi umunsi wo gupfamo kuruta umunsi wo kuzaliwa. Umunsi wo gupfamo siku ya kufa ndani uruta umunsi wo kuvuka. Kubera iki? Sababu gani? Iyo upfuye wakati unafariki baraguherekeza banakusindikiza bagasigara bavuga ibyiza wakoze baadhi wakisema matendo bagasigara bavuga ya mirimo wakoze ndani kazi ulizozitenda. Ariko ukiri umwana uvutse bavuza impundu barishimye ariko ntacyo bari bagakora
kikugaragaza icyo uri cyo. Ariko iyo upfuye niho bavuga ati reka runaka agende n'imirimo yakoreye hano mu isi igiye imukurikiye. Amen. Iba ari imirimo myiza cyangwa ari imirimo mibi, byose bigenda bimukurikiye mwene data mushiki wanjye. Niyo mpamvu ndagira buri umwe wese kumenya ibikwiriye mwa kino gihe tugezemo, kuko igihe kirarangira. Kandi ibyanditswe biratubwiye ahawe umwambaro w'igiciro mwiza ubaragirana, kandi uwo mwambaro w'igiciro ni imirimo. Amen. Ni imirimo myiza yakoreye hano ulimwenguni. Imirimo ni umwambaro w'abizeye. Ukwiye kugira ishaka yo kumva ushaka kuvuga neza. Amen. Ukagira ishaka kumva muri kampani bishimira kubana nawe. Ukagira ishaka kumva ko umwe wese yakubera inshuti nziza. Ukagira ishaka yo kubana na bene tw'amahoro. Ukagira ishaka yo kubana n'abashiki bawe amahoro. Ukagira ishaka yo kubana n'abakozi b'Imana amahoro. Kuko kuvugwa neza biruta amavuta atanu, kandi ayo mavuta y'igiciro cyinshi. Amen. Umunsi wo gupfamo uruta umunsi wo kuvuka. Siku ya kuzaliwa Urazi guherekeza kusindikiza Mungu uri mu iterambere, ambalo kwanza na makusanyiko bakagenda bakuvuma. kulaumu. Urazi guherekeza mwene data tuzi ngo tuguhabwe umukristo, bakagenda bakuvuga turamukize turamukize, yaratugejeje ahamanuka, yaratumereye nabi. Uri hano mu iteraniro uri umukristo wiyita ngo urasenga Imana, bakagenda bakuvuma. Uzaho ugiye nini? Naho twebwe n'abaruzi tukaririmba. Reka ndamubwire, Wacha nikwambie, imirimo ukora niyigenda iguherekeje aho ugiye hose, aho uzajya hose. Ya mirimo wakoze igenda iguherekeje, kuko biranditswe ngo nibaruhuke imihati yabo, kuko imirimo bakoreye mu isi ibaherekeje. Noneho ikizaguherekeza ni iki? Ikizaguherekeza ni iki? Ni imirimo myiza cyangwa ni imirimo mibi? Amen. Kuko byose biraguherekeza, byose biraguherekeza. Naro warishe abana, naro umurozi, naro ujya gupfuma gusa, naro ujya hehe hose, uzajana gato, ibyo bizaguherekeza. Kandi ibyo by'ibyo ibyo bizatuma uzuka cyangwa ibyo bizatukumeranya. Ibyo ukora byose bizaguherekeza. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo mubikorera mu rwihisho, mukagira ngo ndombareba, ariko byose nzabishyira ku mugaragaro. Ibyo ukora wihishe, ibyo uvuga wihishe, byose isaha irageze birajya ku mugaragaro. Amen. Iyo Ananiya na Safira bamenyaga ibyawe biragaragara. Ananiya na Safira wangalijua mambo yako Sinabara bikosoye imbere bakiri. Wangalisaidia wakati walikuwa hawangali kunyumba. Ariko ndo babimenye. Lakini hawakujua. Kuko istepu bari bagezemo hatua ambayo walikuwa nayo yari yahindutse. ilikuwa imebadilika. Igihe kizagera Wakati utawasili cyane siko bizahora. Igihe kizagera ibyawe bizagaragara, kandi bizagaragara iherezo ry'abandi. Amen. Ibyanditswe byera biratubwira uwambere nagumye yanduye, uwambere nagumye yanduye, umunyabyaha nagumye akora ibyaha. Abimba bigotomera tu bikore bikatubwira ati wera navuga abana b'Imana muno ni isaha zo kwezwa, ni igihe cyo kwezwa.
kuva mu bibi tukaja mu byiza, tukava mu bwiza twakira ubundi bwiza, aho tugeze tukwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Amen. Amina. Kuvugwa neza. Kusema vizuri. Bakuvuga iki? Wanakusema nini? Bakuvuga iki? Wanakusema nini? Hano hanze. Hapo nje. Bakuvuga iki? Wanakusema nini wewe? Hano bene so. Hapo wa ndugu zako. Bakuvuga iki? Wanakusema nini? Bakuvuga iki? Wanakutaja kwa nini? Suzuma mu bugingo bwawe. Chunguza ndani ya maisha yako. Suzuma. Chunguza. Urasanga warakosheje. Kweli utakutana kosa. Urakosora. Pate kusahihisha. Na umugeni we. Alafu bibi harusi. Akwiteguye. Yeye anajiandaa. Kandi nta kimwe kizamuza kwitegura. Hakuna hata kimoja kitamuacha. Weho nunanirwa. Wewe ukichoka. Ashera yitegura. Ashera. Nunanirwa ndazitegura. Kandi umugeni ni ngombwa agende. Apate kwenda. Kandi umva sinabyiza kumugena urabaherekeza. Si vizuri kusema bibi harusi akose wasindikizaji. Cyambabaza cyane. Umaze imyaka 20 ariko ukamumuherekeza utazi yumva n'uyusha. Ugasanga umuntu yamenye Imana ntayo yamenye. Uyu muntu ni umukristo nta n'umukristo. Kandi atera Pia kusanyika n'igihe agasohoka amaguru. lakini anaenda. Akavuga ngo narabati. Nasema mimi ni batizo. Batudubitse mu mazi. Tulikuweka ndani ya maji tu. Ariko wavuyemo Kutoka huko unari wawe. ndani yule tu. Amen. Amina. Umuntu wese Kila wale yote yarakwiye guharanira anastahili kupigania kuvugwa neza. kusema vizuri. Ukerekana imirimo yawe. Unaonyesha matendo yako mazuri. Amen. Amina. Kuko ibyo dukora byose Maana matendo yetu yote biragaragara. inaonekana hadharani. Byose Yote ukabikora mu bwihisho. wanatenda mambo kwa uficho. Asheri ntabwo. Sasa aliona. Jerari ntabwo. Ferrari aliona. Tuza ntabwo. Ferrari aliona. Imana ibishyira ku mugaragaro. Hadharani yote. Ubishyira ku mugaragaro. Imana ibishyira ku mugaragaro utabizi wowe. Imana yacu. Imana yacu. Imana ya Isiraheli. Tihunikira kandi ntisinzira. Ihora iri maso. Ihora iri maso. Iri kukureba. Ibyo ugiyemo byose. Uja kuzambana. Uja kuroga. Uja gushaka imiti. Byose Imana ihora iri maso. Imana yacu irareba. Cyakubera cyiza ni ugukosora n'umuntu. Ukamenya ko waguye. Ariko Imana ikaguha. Mungu anakusimamisha. Amen. Amina. Mpamvu tuza hano Sababu tunaacha tunafika hapa tube neza. ni kusudi tuwe wazuri. Ndetse n'abaturanyi batubona Na majirani yetu bavuge ngo bano ni abakristo. waseme kwamba kweli hawa ni Wakristo. Uzi umukristo ni iki? Unajua Mkristo ni kitu Ni gani? wa wundi Ni yule wavutse ubwa kabiri alizaliwa mara ya pili. akambara kamere ya Yesu. Anavaa tabia ya Yesu Kristo. Amen. Amina. Niyo mpamvu Ndio maana itirirwa izina rya Ndio jina Kristo. lake Yesu Kristo. Hano mu migani havuze Hapa katika mezani tunasema kuvugwa neza sema vizuri biruta ubutunzi bwe. ni zaidi ya mali nyingi. Aho kugira ngo ugire ubutunzi, Kusudi kuwe na mali, aho kugira ngo ugire ubutunzi, uwe sawa kuwe na mali. isi yose yakuvuga neza. Aho utuye hose bakuvuga neza, bakavuga ati runaka runaka, bakavuga ati Esheni ni umwana w'Imana yavutse ubwa kabiri. Mbere yo kugira enoke azamuka, mbere yo kugira enoke azamuka, ahaturiye abamanji bamuhamiriza. Walianza kumshuhudia Ibyanditswe ndetse no mu muryango we no mu rugo rwe abana be baramuhamiriza, n'umugore we aramuhamiriza. Baravuga ati huyu yeye akwiriye
anastahili kutoka ulimwenguni, akwiye kugenda anastahili kwenda. kubera iki? Sababu gani? Sababu ya matendo yake mazuri. Kuvugwa neza, sema vizuri, amavuta zaidi ya mafuta ya thamani kali. Amen. Kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Sema vizuri, ni zaidi ya mali no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. None bagukundira iki? Sasa watakupendea nini? Bagukundira iki? Watakupendea nini? Watakupendea nini? Cyane ya kwanza ni wowe ukazitereye. Wewe mtu na icyambura ni wowe munyamazina. Wewe wake masengeni. Icyakane ni wowe bazanira amagambo ukirirwa waje kwijijisha isi yose. Utapata ndani ya dunia. Bagukundira. Watakupendea nini wewe? Kupendwa biruta ifeza zaidi ya pesa ni dhahabu na dhahabu. Amen. Amina. Kupendwa biruta ifeza zaidi ya pesa na dhahabu, hata dhahabu. Yeye ndatumshukuru. Ndugu dada yangu, hii ndio wakati tukwiye gukosora, tunapaswa kusahihisha gukora ibitunganye, tenda matendo mazuri imanisha yale Mungu anayoyapenda. Amen. Amina. Hano Yakobo alisema hivi, sura 7, nuko uzi gukora neza, anajua kutenda mazuri, abikore sio matenda inageuka kuwa dhambi. uzi gukora neza, anajua kutenda mazuri, abikore bimuneye icyaha. Umwana muto, toto mchanga, niwe uhereza, yeye unamupa, wakongera kumusaba akakwima, anakuima kubera ntazi sababu hajui ko wamugiriye neza, hakulikutendea mema, ntazi ko hajui nawe yaguha ukongera ukamuha, ariko iyo umuntu amaze gukura amenya igikwiye, anajua mambo yanayostahili. Amen. Amina. Nuko uzi gukora neza, anayejua kutenda mazuri, ariko asipoifanya inageuka kuwa dhambi. Ni kweli, ni kweli. Imana yacu Mungu asifiwe. yaduhaye ijambo, Alitupa neno kugira ngo ritumurikire, kusudi lipate kutuongoza. yaduhaye ijambo Alitupa neno kugira ngo rituyobore, lipate kutuongoza. uko twari tumeze kera, Tulikuwa tangu awali, rya jambo ryongere kuturema bushya. neno lipate kutumba upya. Abaraja mu ijuru, Wenye wataingia mbinguni, abaraja muri wenye Yerusalemu tena Yerusalemu, Mungu ni abameze wenye nk'ijambo. kwa kama neno. Amen. Kuko byanditswe ngo azishira umugeni utagira ikizingano n'ukanyara. Gunjo. Amen. Amen. Azishira umugeni wera, Ataipelekea umeze neza, udafite ikirabaraba, asipokuwa na taka wala mgunjo. ariko wowe, Lakini wewe umuntu akwitegeye, mtu anapokutazama arebye imirimo yawe, naona matendo yako, uyu ni umukristo, huyu ni Mkristo uyu kweli, ni umupagani, huyu ni mpanyifu. wagira ngo ubu Unasahau kama kidudu cha pole. urumva ni rwo rutagira, Ile ndoa haina sura. iyo rugeze mu cyatsi gisa guca, Na pia katika urihinduranye, wagera hano rukihinduranye. najigeuza. None nawe Sasa na wewe iyo ugeze mu iteraniro, unafika ndani ya kusanyiko, haleluya sere, haleluya dada, amen, amen, haleluya frere, haleluya ndugu, amen. amina. Ariko kwagira hanze, Lakini tunapofika hivi kwagira hanze ukamera Imana ishaka ngo tugaragaze kamere yabo kuko turi abana b'Imana. Nawe turi abana b'Imana, bisaba ngo tugaragaze kamere y'Imana. tabia ya Mungu. Amen. Amina. Bahamagara, Wanapoita baje kubaririza, hata kuuliza wa muntu wanyu yakoreye bino na bino, hivi, Imana tubabari, Mungu atusamehe. kuvugwa neza Sema vizuri, biruta amavuta atazi. zaidi ya mafuta na mafuta pia anaokoa. Amen.
Abefeso. Waefeso. Abefeso. Waefeso. Ibice 5. Sura 5. Umurongo wa 8. Sheria 8. Nuko ekabe umurongo wa 5. Acha angesha ya 3. Ntihakagire umuntu Usiwe uhosha. kwa kuwadanganya. Ntihakagire umuntu uwohesha amagambo y'ubusa, kuko aribyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Umwana w'Imana, Mtoto wa Mungu angaliweza kutii. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari mu mwijima, none mukaba muri mu muco mu mwami wacu. Mukaba muri mu muco mu mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umuco, Mutembee kama watoto wa nuru. amen. Amina. Kera tutazi icyiza n'ikibi, tutazi ko kuja gucurisha n'icyaha, tutazi kuroga ko n'icyaha, tutazi gusambana ko n'icyaha, tutazi kunywa inzoga ko n'icyaha, tutabizi ibyo twakoraga kera. Ibyo byose twadukwiriye kubyibagirwa, maze tukabita tukaba abana b'umuco. Kuko kera twabigenderagamo tutabizi, ariko none twabaye abana b'umuco. Twadukwiriye kubyibagirwa tugasinzira ibishasha. Amen. Kera Zamani. nuko kuko umurongo wa 8, kuko kera mwari mu mwijima. Maana zamani mlikuwa ndani ya giza. Kera twari mu mwijima, Zamani tulikuwa ndani ya giza. tutazi icyiza n'icyo, dusenga ibishushanyo. Tukiomba kiabudu sanamu. Kera Zamani hari za nyingi, wazanyari za Ryangombe, Ryangombe, n'ibindi bishushanyo byinshi vile byo basogokuruza basenga. babu walikuwa wanaomba. Ariko none ubwo twamenye ko ibyo bishushanyo atari Imana, ibyo bintu byishyira hejuru, dukwiye kubita kure tukamenya ko turi abana b'Imana. Amen. Amina. Kuko kera mwari mu mwijima, none mukaba muri mu muco mu mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umuco, kuko imbuto z'umuco ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Amen. Mushakashake mwamenya ibyo umwami ashima. Umwana w'Imana wese Mtoto wa Mungu yari akwiriye gusaba ubushake bw'Imana, akavuga ati Mana ushaka kora iki kugira ngo urishime. Mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Ku giti cyanjye kwiriye gushakashaka ibyo umwami ashima, n'amahoro ku giti cye akamenya ibyo Imana ishima. anajua vile Mungu anapenda. Amen. Amina. Mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima, Vile Mungu anapenda. kuko imbuto z'umuco Maana mbegu za ari ingeso nziza zose tabia no nzuri gukiranuka. na kwa haki. Amen. Amina. Mukunze amagambo, Unapenda maneno hayo? mushaka kuja mu ijuru, Atakuja kwenda mbinguni. tekuririmba muzaja mu ijuru, Usimbe litaenda mbinguni. uri umuherekeza. Ukuwe mtu wa kusindikiza. Umuntu araherekezaga, Utanasindikiza. ariko nta atatari Anafika mahali hawezi kuvuka. na bariya ndetse ngo n'abari kumwe bakarumira umugeni, bari gukotora baherekeje umugeni. Wanasindikiza bibi Ariko nabo bagera ahantu baharenye bakavuga hano ntari ahacu, petu. umugeni akinjira mu Bibi cyumba harusi cy'umugeni. kuja ndani ya chumba na Nawe hari aho utazarenga, hari aho uzagera bikunanire. Igisabo tukwihishamo, ibyo uri gukora ukakwihishamo kuko tutarakumenya, ariko ejo
uzagaragara uzaba ugeze ku iherezo ryawe urenge kurarikira izo saa zitaragera gusohoka kuko hari aho utazarira. Kuna mahali hautavuka. Hari aho utazarira. Kuna mahali hautavuka. Harahari. Hapo. Ariko bizaho. Haitaendelea kwa hivi. Turabivuga mu kanyarira iki. Tunabisema mnafikiri mchezo. Hari aho utazarira. Kuna mahali hautavuka. Abakorinto 15. Wakorinto sura 15. Wakorinto Wakorinto 15:33. Wakorinto 15:33. Hari kuvuga ati ntimuyobe kwifatanya n'abandi shiriki na mabaya. Ntimuyobe kwifatanya n'abandi kunona ingeso nziza. Tabia nzuri. Amen. Ntimuyobe kwifatanya n'abandi kunona ingeso nziza. Haribu tabia nzuri. Iyo wifatanyije n'umurozi, iyo wifatanyije n'umurozi muraca nawe waroze. Iyo wifatanyije n'umusambanyi muraca nawe wasambanye. Iyo wifatanyije n'umusinzi muraca nawe wazibonye. Ngiye ujana nawe ngiye wowe wirirwana nawe ngiye inshuti yawe ninde ndakubwira uriwe wirwana n'abandi. Unashinda pamoja na wanani? Inshuti yawe ya mbere ni nde? Wa kwanza ni gani? Inshuti yawe ya mbere z'abandi banga abafurere. Wale wanakataa wandugu. Inshuti yawe ya mbere ni uniyihe? Muyo Usipotoshe njia. kwifatanya n'abandi Jana wabaya unaharibu tabia nzuri. naho ibirayi byaba ari byinshi. Hata viazi vinaweza kuwa vizuri. Ibirayi mu mufuka murabizi. Viazi ndani ya mfuko. Naho byaba ari byinshi. Hata ndio Fata ikirayi kimwe kiboze, kimwe kiboze ugishyire mu mufuka. Shakira ikiboze ibirayi byose. haribu yote. Igitebo cy'isamaki nzima Hayo ari nzima, ufata isamaki imwe iboze uyishyiremo gusa mu masaha abiri na za zindi zose zirabora. kisha kuoza. Kwifatanya n'abandi Vijana wabaya byonona ingeso na haribu tabia zako nzuri. bene data bashiki banjye, Ndugu dada zangu, mukifatanya n'abandi, shirikiana na wabaya. mukifatanya n'abatizera mudawayi. Sio kuwa pamoja. Ikibyanditswe bitubwiye Ile maandiko yasema ntimuyobe kwifatanya n'abandi kunona ingeso na nziza. haribu tabia nzuri. nimuhugukire gukiranuka kuko bibakwiriye, ntimukongere gukora icyaha kuko bamwe batamenye Imana. Sababu moja kumjua. Ibyo bivugiye ku bakozi. Ile nalisemea kuwahayarisha. Uko niko Paulo atubwiye. Ile Paulo anasema Kwifatanya n'ababi shirikiana wabaya kunona ingeso nziza. na haribu tabia nzuri. Arakomeje maratubwiye Anaendelea anatuambia eti nimuhugukire mpate kuwa tayari. Kuwa tayari. kuba tayari, Kuwa tayari. kuba present, kuba tayari, Kuwa tayari. ukaba witeguye Unajiandaa vizuri. gukora ibyo gukiranuka. Kuna mambo ya haki. Nimuhugukire Kuwa tayari. gukora ibyo Kuna gukiranuka mambo ya haki. kuko bamwe Wana wamoja batamenya Imana, hawakujua. nabo babigenderamo nuko batari bamenya Imana, nabo bagikora ibizira nuko batari bamenya Imana. Ariko wowe wamenye Imana wari ukwiriye gushaka ibyo gukiranuka. Amen. Amina. Muyobe Usipotoshe njia. kwifatanya n'abantu Shirikiana na wabaya kunona ingeso nziza. na haribu tabia zako nzuri.
umuntu urazi niwe kantu kamuhariwe, Mtu unayemjua ni yeye mbaya sana. niwe inshuti yawe. Yule rafiki yako. Umuntu araho ngaho, Mtu anaishi hapo. waje akaguhereza ibintu byinshi, Anaenda kwake nakupa vitu mingi. wandangira Tunaambie. iki Kitu gani? chaka kuja gupfuma gusa. Nataka kwenda kupiga. None umwana wawe wamuvurire mtoto wako alimtunzia wapi? akaba ari kugushiti yawe, Yeye anakuwa rafiki wako. kugira umare ko bendese, Usudi malize wa ndugu zako. kugira umare bashiki bawe. Usudi malize wa dada zako. ibihembo byawe birahari, Malipo yako yanaangaliwa. kuko byanditswe ngo Anaandika ibihembo by'umunyabyaha malipo ya mwenye dhambi ni kifo. ibihembo by'umunyabyaha Malipo ya mwenye dhambi. cyamuyobeye. Usipotoshe njia. Ufatanya n'abandi, Usichana wabaya na haribu tabia nzuri. urebura namwe we Ndugu yaravuze Branham anasema hivi. unzaniye umuntu Kama unaletea Mungu. ukazanira Didasi Tega sio. kamubaza ati Didasi Uliza Didasi. wirigwana nani? Unashinda pamoja na nani? Didasi akambwira ati wirigwana Unashinda pamoja n'abantu baja mu kabare na watu wanaenda na babasinzi. na wale walevi. Aravuga ati ako kanya Sema pale pale ndamenya uwuhe, nitamjua ni yeye ni nani. ako kanya Pale pale nawe wirigwana n'umusinzi n'umusambanyi n'abakiri turamenya ko nawe uriwe. utakujua. Kwifatanya n'abandi, Ushirikiana na wabaya na haribu tabia nzuri. amen. Amina. Byakozwe Matendo ya Mitume. kuganisha kuvuga ati Tunaongea neno la Mungu. guharanira kuvugwa neza Sema vizuri. no gukora Tenda ibitunganye mambo ya haki imbere y'Imana n'imbere mbele ya y'abantu, Mungu na mbele ya watu. kuko ibyo byose Maana yale yote birashana. inatembea sawa. Ibyo abantu bakuvuga Watu ibyo Imana ireba, yale Mungu anatazama, Imana yo ntushobora kuyihisha, Mungu hawezi kuficha. yo ihora ikureba, Hayo inakutazama kila yo wakati. irakureba buri kanya. Inakutazama kila wakati. Ninja mukaryama katazwi na rubanda, ninja mukaryama katazwi na rubanda, Imana iramenya ko ngiye mu makosa. Najua kwamba inakwenda ndani ya makosa. Ninja mu bintu bidakwiriye, Kiingia mambo ndani ya mambo ya stahili. Imana irabizi. Mungu anajua. Ariko nje washimye Lakini ashe kandi karahiko sema kandi ibyo nakoze sikutenda mambo. kugira ngo Imana n'umuntu, Nafikia Mungu ni mwanadamu. Imana ntari umuntu, Mungu sio mwanadamu. Imana yo ireba ikintu. Mungu anatazama mambo yako ndani. Amen. Amina. Imana ireba ikintu mu mutima, Mungu anatazama chenye kwa ndani roho yako. imirimo yawe Kazi yako ese ikwiranye n'ubutumwa bwiza, inastahili pamoja na ujumbe. kuvugwa neza Sema vizuri biruta amavuta ataha. zaidi ya mafuta inayo angara. Amen. Amen. Hariho umukobwa witwa Tabita, Kulikuwa kuna kwa msichana itaita Tabita. mu kindi kintu mu rundi rurimi yitwa Dorika. Katika lugha nyingine inaitwa Dorika. Kubw'imirimo ye myiza Kwa kazi zake nzuri byatumye bareklama, iliacha watu wanareklamia. baravuga ati Wanasema Dorika hawezi kufa. ni udushonera, Yeye ni anatuchonea. uduhereza ukwenda. Iyo umwana avutse amushomera agakanzu, Wote anazaliwa iyo abapfakazi babonetse abashonera amakanzu meza, none Dorika ntakwiriye gupfa. hawezi kufa. Kubw'iki? Kubera icyo wamburanye ya mirimo ye. None weho tuzakurana utumarira iki? Ahubwo tuzavuga agenda, tuvemo hagati genda kubw'imirimo yawe myiza, aho kugira utukisha itorero, aho kugira utukisha abana b'Imana, tuzakugira ati itorero risigara kanisa libakie kiwa huru. Dorika barareklama, watu wakareklamia. baravuga ati Dorika ntakwiriye gupfa, Hastahili kufa. ahubwo Bali no kuri Petero. tuma kwenye Petro. Petero Petro araza, akaja
turamubwira imirimo yadukoreye Tutamwambia matendo alitenda. hadakwiriye gupfa Hastahili kufa. baramuburana Akamsambia kabisa. Petero yaraje Petro alikuja. abapfakazi bari baraho bafashe n'amakanzu bafashe n'itwenda baravuga ati nozo reka ndakwiriye gupfa. Petero aramusengera Petro akamwambia akafufuka. kubw'iki kubw'imirimo myiza yaba yarakoze nabi ziba baramwihoreye bakavuga ati nagende none wowe tuzakuburana Sasa wewe tutakusambia nini? tuzika Tukisha kuuzika. urugusebye itorero Unaacha kabisa inachafuka. ugatuma Acha. bata umuntu kumva abana Siweze kuingia ndani. runaka Fulani utendea mabaya. kuvugwa neza Sema vizuri. niruta amavuta atazi Zaidi ya mafuta yanawaka. amen Amina. kuvugwa neza Sema vizuri. niruta amavuta atazi Zaidi ya mafuta reka yanakuwa na dusome hano harufu. muri Matayo Soma kitabu cha Mathayo. kuvugwa neza Sema vizuri. niruta amavuta atazi Ina mafuta yanakuwa na harufu. Imana idushoboze Mungu atuwezeshe wandugu. tubane n'abantu bose Tuwe na amahoro watu wote salama. bane n'abashiki bawe amahoro Wana wa dada bane na bene na se w'amahoro bane n'abaturanyi bawe amahoro naho wirirwa mu kampani bane n'abamahoro salama. reka dusebanya Acha kuzozana na watu. ibice bitanu Mathayo sura 5. Matayo ibice bitanu Mathayo sura kubera 5. umurongo wa 13 Naambia Isaya 16. muri umunyu w'isi mbese umunyu nukayuka uzaryo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki muri umunyu w'isi Mungu chumvi ya dunia. uyu ni Yesu Huyu ni Yesu anasema hivi. ndabibwiraga abigishwa Anaambia wanafunzi wake. natwe uyu munsi Leo biratubwiwe anatuambia muri umunyu w'isi chumvi ya dunia. aho uri hose wari ukwiriye kuryohera muri kumwe nabo Damu kwenye watu. tubasharirire Uchungu. wabana na bene so bakumva amagambo yawe bakumva aryoshye adashaririye wabana n'abaturanyi amagambo yawe akabaryohera bakavuga uyu muntu asengera Mtu anaambia wapi? bakaba babyifuza Nafikiri kuhitaji ile. muri umunyu w'isi Hiki ni chumvi ya dunia. mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki Kama utama ya ntacyo uba ukimaze keretse kuwujugunya hanze abantu bakawuribana watu wanaikanyanga. amen abantu bakawuribana Watu wanaikanyanga. muri umuco w'isi Huko dunia dunia. umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi Mlima. tubasha kuyihisha Hawezi kujificha. amen Amina. iyo umwana w'imana Kama mtoto abereye isi yose umuco kuwa ulimwengu wote bose baba bakureba wote wanakutazama. nawe turi umuco Kama nawe turi abana b'imana twari dukwiye kumurikira buri umwe wese Sio kila yoyote. amen Amina. muri umuco w'isi Hiki ni nuru ya dunia. wubatswe ku mpinga y'umusozi Naojengwa kwenye mlima. ku mpinga y'umusozi Kwenye mlima. tubasha kwihisha Hawezi jificha. urazi icyo ukora Unajua matendo yako. bikagaragarira bose Naangazia inaonekania watu wote. nuko buri umwe wese akureba Ni sababu kila mtu yoyote anakutazama. kandi uri umwana w'imana Pia uko mtoto wa Mungu. amen Amina. tubasha kwihisha Hawezi jificha. ntakongera zitabaza Hawezi kuonga ngo taa. ntakongera zitabaza Hawezi kuonga ngo taa. baritwikize Hawezi koga kujifunika. ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abo mu nzu bose Majumba wote. abe ariko Uwe nani? umuco wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza se wo mu ijuru Bwana wako wa mbinguni. amen Amina. imirimo yawe ibonekera abantu bose nibabona ari imirimo myiza bahimbaze se wo mu ijuru Bwana wa mbinguni. ibyo ukora Matendo byose yote abantu baba babireba wanatazama. Kweli. ugiye gusoroma
ugiye gusoma itunda, Enda chuma tunda. usanze nta na gatunda, Unakutana hakuna hata moja. ahubwo ari ibitovu, Bali ni michongoma. uri kuganira na mushiki wawe, Unaongea na dada yako. uwo muzaraganwa mu bwami, ugatangira ukamubwira amagambo gapfuye, uri kuganira na mwene so, uwo muzaraganwa mu bwami. Icyo gukuraho gusa ni amagambo yo kubabaza, ni mambo ya kuhuzunisha. aho kugira ngo agusomeho amagambo meza, agusoromeho imbuto nziza, atashe yimitse umuntu, anarudia kifadhaika, ababaye cyane, anauzika sana. umene data mjena, Ndugu ameniambia maneno mabaya. Nini ni chumvi ya dunia? umudugudu wubatswe ku nkinga y'isi, Mji ambaye inajengwa abantu bose bari mu kabande, watu wote wakiwa bondeni wanaitazama. didasa tuyari Sasa nakaa pale tu, wacha tusikie. kwetu umugore Kama napiga mkeo, acha amenye tusikie. wazozana na Anazoza na wanadamu. Ndugu, nari tuvuga ngo turabana, kama tunasema sisi ni watoto wa Mungu, ukwiye kwera, tungalipasha ukomaa mbegu nzuri. igihe kimwe Siku moja Yesu atambagiye, Yesu alipotembea afite inzara, akiwa na njaa, ageze ku giti, afika kwenye mti asanga ndana na kabuka. kutana hakuna hata mbegu moja. Iyo Biblia ivuze Kama Biblia inasema mti, nasema mwanadamu. ugeze kwa mushiki Pia wawe, kwa dada yako, ugeze kwa mwene so, ndugu yako, akugira umuvaneho ikintu cyiza, uvuyiwe unatoka kule yakugiriye inama. amekutendea mubaya, Ikibazo ni shida. mpamvu buno Ndio maana leo abantu basigaye bataringira, watu hawatatumainiana, abantu watu basigaye bataringira, hawatatumainiana. kavuga ati ninja Sema kenda kwa fulani, runaka kenda kwa fulani, kuba muvuga nabi, wale wanakusema mbaya, kuba muvuga nabi, wale wanakusema mbaya, cyangwa harambeza atakuletea shida. ariko warukwiriye kwiringira mwene so, Hilo ungalipasha warukwiriye kwiringira mushiki wawe, kumania dada yako, waje yakugirira nawe, kutendea mabaya. icyaha kikaba kimubaza. Dhambi ni yeye inahesabiwa kwake. Amen. Amina. Umudugudu Mji wubatswe ku musozi unayejengwa kwenye mlima tubasha kwihisha. hawezi jificha. Amen. Amina. Imirimo yanyu myiza Matendo yenu mazuri ngabisi nibayibona ndio wakitazama nibahimbaza Imana, apate kuhimidi Mungu, abe ariko iwe kama ni vile umuco wanyu nuru yenu umurikira imbere y'abantu kuanzia mbele ya watu, kugira ngo usoni babone wapate imirimo yanyu kuona myiza, matendo yenu mazuri, bahereko wapate bahimbaze se wo kuhimidi mwijuru Bwana wa mbinguni kubw'imirimo yawe. sababu ya matendo yako mazuri. Amen. Amina. Ni ijambo Neno nzuri, ariko mucaho lakini kuhamakia birababaza, inatesa, biryoshye. haikuwe tamu. Niyo mpamvu iri jambo ryose Sio maana kila neno limeandikwa tunapasha kulikula. niko babyeyi wanyu Vile wanaambiana Kenya ku gatabo kula ile ukikanye nguo ya karyohe, ilayo ariko nikagera mu nda katika tumboni itakuwa uchungu. ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, Neno la Mungu linakuwa tamu ndugu, kandi ni ryiza cyane pia ni nzuri sana, kuko riradukosora. maana linatusahihisha. Abaheburayo Waebrania 13 sura 13 ni kuvuga ngo nasema eti kugira neza no kugira umuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. zabihu ile inampendeza Mungu. Umwana w'Imana Mtoto wa Mungu yari akwiye guhora yifuza kubana n'abantu, anahitaji kuwa pamoja na watu wote salama, ngo kugira neza kutenda mazuri no kugira ubuntu na kuwa na kutoa. ntimukabyibagirwe, Usisahau kuko sababu ibitambo bimeze bisa zabihu kama iko ile ari byo binezeza Imana. inamfurahisha Bwana Mungu. Bene data, Wa ndugu, tugeze igihe tunafika wakati ibintu byose kwenye vitu vyote bigeze ku iherezo, na kuwa kwenye mwisho. abisi bose, Wa dunia wote, amahanga yose mataifa
avuga ati nasema eti kirakurikira aha kitafata hiki ni kitu gani? ariko umugeni Lakini bibi harusi yeye anajiandaa kuko ibyahanuwe byose ibyavuzwe byose mu buhanuzi byose bitugezeho n'abasohoka. Hari icyo urindiriye gisigaye? Ntacyo. Byose byarahanuwe kandi byose byaravuzwe, byose byaragaragaye. Nta kintu na kimwe gisigaye. Ahubwo icyari gikwiriye twagikwiye kwitegura kuzabanira umwami wacu. Amen. Mvugwa neza amavuta atanga kandi igiciro cyinshi n'umwe wese aharanire kuvugwa neza. Ni ukuriharanira, ari ukuryama, ahubwo ni intambara kugira ngo uwakugiriye nabi ushobore kumukunda. Ni ukuriharanira kugira wa wundi wakuneguye, wa wundi wakuvuze ushobore kumukunda. Nuko wabiharanira. Muvuga ati buriya we sinzamukunda. Yule sitamupenda. Ko muzicarana hariya hino. Muone mutaikana pamoja pale ngambo. Nutamukunda se Utamupenda. mukajana mu ijuru Mama mbinguni uzabuhimira. utakuwa umehima nini? Ahubwo bisaba umukunde. Upende upate kumupenda. Ibyo yaguhemukiyeho byose ubifute. Yote upate kuishi. ubane n'abantu bose amahoro. Upate kuishi na watu wote salama. Amen. Amina. Uvugwa neza. Sema vizuri. Amavuta atanu. Zaidi ya Kandi mafuta. igiciro cyinshi. Sio ya thamani, ilikuwa ya thamani gani? Niharanire. Watu pia kupigania. Ni mpamvu cy'abakera Sababu amazina gani yao. wa zamani majina yao? Nikubimenyeza abantu. Sababu ya matendo yao mazuri. Nuko bacunze ijambo Sawa ry'Imana. walichunga neno la Mungu. Bararifata. Walilishika. Barivana mu nyuguti. Katika nukta. Bagishiraho. Babyandika mu bugingo bwabo. Niyo mpamvu amazina yabo. Ndio maana majina yao yanaandikwa. Bawasadura kameshaki. Sadura kameshaki. Bakoze nini? Ukumva ba Petero bakoze nini? Ukumva ba Dorika bakoze nini? Ukumva ba Sara bakoze nini? Ukumva n'abandi bakoze nini? Kugeza n'igihe Bibiliya yanditswe ngo n'isi yari ikwiriye ngo bayituremo. Na ulimwengu haingestahili waipate kuijenga. Imirimo yabo. Sababu ya kazi zao nzuri. Amen. Amina. Nakwe rero ndo turabisi. Nasi sio ulimwengu. Turabahano. Tuko hapa. Balikwiye gukora ibyiza. Basi kutenda matendo mazuri. Ndetse nije kwatahi wacu. Nije kwasinzira. Wanasema eti tunakosa mtu mzuri. Tunakosa mtu mzuri. Tunakosa mtu asiyekuwa na lawama. Wakamaro. Tunasema mtu wa umuntu wavugisha ukuri. Mtu alikuwa anamsemesha kweli. Bagasigara bakuri. Wanabakia wakilia. Ariko uzagira ibyago ryari? Utakuwa na shida wakati gani? Uzapfa. Wakati utafariki. Kutura abana b'abantu tukugendera mu isi. Bagasigara bavuga iki gihe. Wanabakia wakisema acha kiende. Kizabitesha gahinda. Na kwa imeleta kabisa nako ntituzabyumva twarangije kubaho. Tuzaramara. Tutauzika sana. Yabisaba rero. Ingalibidi hata kusaisha leo. Amen. Amina. Yabisaba kusuri. Hata kusaisha leo. Turarana. Tunakomesha. Simama mbele ya Mungu. Mungu wese. Kila yeyote isuzume. Apate kujichunguza. Umenye ikiri mu mutima wawe. Kwa ndani ya moyo wako. Asheri ndo ikiri mu mutima wawe. Ariko wowe unakijua. Urabizi. Unajua. Ibyo urabaho. Mama unalala. Ibyo wirirwamo. Ibyo uganira n'abandi. Byose urabizi. Yote unajua. Wasuzuma umutima wawe. Chunguza moyo wako. Imana ikakweza. Kichi alicho gihe cyo kweza. Kwa hiyo wakati wa kusafishwa. Amen. Amina. Karibu kwa kufia tukao. Karibu kufia wa imani. Karibu kwa kufia kama hivi. Kufia wa imani.